Pre samog početka videa shoutout ide za Pro Rastu i utiga da Professional Rasta. Sve što treba da uradite jeste da uđete u link u opisu i da se subscribe-ujete na njegov kanal, uključite zvonce i da stigne što pre do tih 100 subscribera. Znam da mi to možemo, tako da link u opisu i subscribe-ujte se, a mi sad idemo na klip. I pozdrav ako svima ljudi, ja sam Džokiša, danas ću da vam pokažem kako da proverite vaše vreme igranja na nekom CS serveru. U ovom slučaju to će da bude Delta Jailbreak, tako da sve što treba jeste da imate internet pretraživač, ne mora da to bude Android, možda bude na komp, ja trenutno snimam preko Androida, ali možda bude i na kompu, znači bilo gde, samo da imate internet pretraživač. Šta sad tačno treba da ukucate? Znači idete u pretragu i kucate ovako GameTrackers Game Trackers i izađe vam ovaj ovde, znači ovaj ovde Game Trackers, to je taj Game Trackers. Inače ovaj ovde drugi Game Trackers je, da kažem vam važan, ako nemam pojma, ne znam puno oko toga Game Trackersa, znam da je ovaj ovde taj. Imaćete link u opisu da se ne bi zagubili. I trebalo bi ovako nešto da vam se pojavi, sad ću da vam pojednostavim, samo da uradim ovo, verzija sajta sa računara, isti ti đavo dođe. Uglavnom imat ćete ovako neku sliku, to imate da dodate vaš server ako imate. Tako da, sad kako da proverite zapravo vaše sate, idete u ovaj ovde segment, piše serveri, lista servera. Kliknete tu, imate ovde C76, a ova će da prebaci ovde. Idete ovaj ovde Counter Strike. Ovaj prvi, to je taj. I izađe onda liste nekih nebitnih servera i sad idete ovdje IP adresa. I kucate IP adresu Delte. Isto kao inače u deskripciji imate IP adresu Delte, tako da sve što vam treba za ovaj klip bit će u deskripciji. Tako da i kucate 176.5.7.1.88.27 2.7.0.2.5 i idete ovdje i ovdje i evo ga, izađe vam Delta Jailbreak. Kažem, vi samo kopirajte i pastujte IP ako ga ne znate na pamet. I šta ovdje imate, eto, informacije, znači izađe vam ovo ovdje i to su informacije, ovdje gore imate konektuj Steam, ako imate Steam, preko Steama odmah možete da upadate na server, boost server, da boostate server. Isto ovdje za zadužene za boost, server boost, možete vidjeti spisak boostova, mada to sad nije naša poenta. 32 sa 32 lagano, tako da eto, bravo za Deltu. Evo vidite, 32 sa 32, hidamo. I sad se nešto malo slika sjebala, sad ćemo da vidimo što je problem, možda malo da reloadamo. Nešto jebe slika, evo ga. I ovdje vidite, i ovdje je to što vi zapravo tražite. Top 15 igrači. Idete tu. I vidite ko je sve aktivan od igrača. I evo mene tu odmah. Ja sam inače uvijek bio u top 15, tako da ja sam easy peasy uvijek u top 15. 14. sam. Sada, ako ne možete da samog sebe nađete u ovoj listi, znači kliknete, sad ću prvo da vam pokažem, znači evo. Vama će izaći ovako nešto. Idite svi igrači na ovom serveru, tu idite. I onda idete ovdje, nađete ostali igrače na serveru i kucajte vaše ime. Znači mora isto ime sa svim slovima, znakovima, interpunkcije itd. da upišete vaše ime. Ja ću sada upisati svoje jokisha.taraba. Čekaj, malo sam se zajebao, .taraba. Eto, ukucao sam svoje ime. I izađe vam vaš The Professional. Ok, nisam znao da imamo The Professional Džokiša, to nisam ja. U stvari jesam, nemam pojma, prvi put vidim ovo. Nije bitno sad to, evo, imate ovo sve. Igra na Delta Jailbreak i ovo je sad vaš stats, znači informacije o vama. Kada ste pronašli sebi, izaći će vam ovako nešto, informacije o vama. Idete ovdje, imate ime, vaše ime. Prvi put online, 2.3.2020. 18 časova, mada ja sam i pre ovoga bio online, mada na svakih 2 mjeseca se resetuje aktivnost.
posljednji put viđen 11. dobro. I statistike. Broj ubistava 1370. Online vreme, ovo je ono što svi tražite, što konstantno pišete u chatu, jeste dole, a i u komentarima. Online vreme i vidite vaše vreme, znači evo, 135 sati, 14 minuta i 22 sekunde, znači detaljno vreme. I onda ovdje vi imate, vrate, ime servera, vlasnik servera Marksman Željko, broj servera na kojim igra 11 i eto. Znači, to je bukvalno cijela logika ovoga, znači nemam pojma što više da vam objašnjavam. Ako i dalje ne razumete, imat ćete pojednostavljen primjer dole u deskripciji sve korake koje sam trenutno na ovom videu, i ako i dalje ne razumete kako, šta treba da uradite, ne znam, stvarno, ja ću da pišem za vas pa ću da vam govorim koliko imam vremena, ako ja imam, jel te, vremena, da vam proveravam vreme. Znači, ako ne razumete ovaj tutorial i dalje, jednostavno napišite mi kad me vidite na serveru da proverim vaše vreme, ako me ne bude mrzelo pa ću da vam pogledam da vidim koliko imate sati. Tako da eto, to je to što se tiče ovog videa, šerujte ga da i ostali ljudi vide i to je to. Mi se idemo u nekom narednom videu, a do tada veliki pozdrav za sve vas. Ćao! Jak jest słoneczny zakат, u nas wisiał